Fransi tu karbiong hari amai, karbiong hari solo amai, dan karbiong hari riso yang amai, dan karbiong hari locali song tum song dia hinten Fransi antum kan ke bitung tuhan bitung dengan sam aji riglo selam the lahelo nang tumang jangan lam the bangke semet bitung acing honai karbiong long autonomous council ASEAN Dr. Dura Mungha Kihai Itum Kardia Khay Akobenta Mina Thorom do Mina Jutang do Mina Pindek Sumpod do Kukamatha Kana Jaw Itum Thorom Hello Khay Long Isya Khay Long Githena Yang Thek Pada Jaw Ang Alang Ni Mathasi Assam a government upon Alang Li Karbiang Long Along Semet Hong hari itu aku ben kardom kardibong itu rongkia rong obdo dan tidak percung do antili longdi lompat ke cepami bukan segmen hong keputusan kecapi asilo itu ada wae karbiang long arah depan matasi itu masih Dr. Dura Mungha Hinten Assam Sarkar depan isi kecuning rialo pajir lo ya rongkia rani Arkoi tarik phoni ya Karbiang Long phan Karbiang Long kali Assam long gedo not only Karbiang Long Assam long gedo kapre long ri kapre district long gedo Hong Haria Dharam Kirim Karbi tuma phan nanta Karbi hajo isi arni kethe hok pinai pada job Arkoi tarik phoni rongker kolabangso arni Assam government pen declare pinangji ualangli lokukia tengpen Kedamtang pria ceklu tarik kebani Assam government tarik thongkep ani lo kedamtang tarik thongkebani Assam government kan pangdak lo ya arkoi tarik pho bangke Assam angkanglong kedon akarbi tum hongharia dharam kirimatum phan kejinso pen Assam government tamil tophan politi nang pilo lasojo litum yasemet Karbiong hari amai, Karbiong hari solo amai, Karbiong hari riso jang amai, Karbiong hari locali asong, liutum song pi tumahin pen, liutum ningkang sam, alang lifan, anso se bane pilthe, ahong cetai lo, alang li kikimi kerobi kerane, dia pan, alang li keklem kedam, doan along cita, arnam hirdwe kedonang, kusin liutum Karbiong hari amai hin pen, ningkang sam, liutum alang lifan, Siara Poben si Karchu Nangyang lo sita Siara Poben Archu Tong Theko sita nil tumai hinpen isi Vidya no tuma theng lo pen alang lipan nil tum ningkang sam akardom nil tum hinpen pajirlo alang likar bi akhai pan lang ke ting hon nil tuma thorom reng nanggi pirthe hong chetai long ta banijo Assam government pan lo akoi tarik phoni rongkyar bunang kapat declare pi thega jaw nil tum suri alang lipan ningkang sam akardom pajeri lo. Fransi Karbiong hari solo mai hinpen angli du herang ke bitu kardom chipa kardom dasi pini nili tumhan make kachuhang alam thebange pulileje nili tum karbia khaya khan nili tum kachingri pe rongkiar karkli laso phrang bangke Januari tarik ko lapen Februari tarik po lason la nini padukok titi la sinona bangke kadu ave akar biya tum hantala ani si biat kapidoji aphan ili tum kaching honai kar biang long autonomous council along CM sar ake hai alang li state government along pen ili tum han misen abilta nang wan pilo ili tum rongker holiday restricted holiday ili tum hana wan pilo la si alang li phan ili tum kar bihong hari amai lapen Karbiong hari solo mai hinpen alang liphan kadom sipaji diklo kadom sar lapen non ki bangji December ciklo taring kora por ni bangge durang sima sarpukar chuar ni lo lasi Karbiang long lapen Karbiang long pen antam kido Karbiang ham stami tabangso taring kora ko December ciklo bangge archu bunremji fansi Pernili tum Karbiong hari amai lapen Karbiong hari solo mai hinpen pacini pon iglo. Sini gilang ke hege puan jon